Pisan tuh ada pisan dong gitu. Sadar mo. Pisan deh. Pisan kadi. Oh, lihat deh. Ya. Kita yang kele tang kami na taruh lor. Mau ki foto dulu. Iya. May ropi naman isang bayan hindi. Ropi ite doon. Iya. Ya, kalian semua foto. Ya. Foto. Diangkat toh. Foto pemangkut. Mana kebelannya Anggi apa namanya? Ada di situ. Habis sekali. Ada di situ. Happy. Ayo kita main. Foto mo may. Saya foto kami le. Iya.
lampu dalam palang, malili dito orang. Oh, liang apa tu liang? Betul. Jadi itu. Sira no, tak ni karut dah. Tapi sak kerubun tu. Maro makan tu. Saya lupa dinner terus saya kan. Gimana saya tukar di sini perbukaan? Oh, nah dia. Oh, jadi buka pelit. Tangan. Aku ada rasa lah. Oh, tonga mo. Banay. Tangan. Itu doh. Hindi ito nila sambayan ng dole. Iya. Libre kira kondoran. Libre kira kondoran. Tangan nonton naman to. Tangan to pasa. Weh, to lagi nung talo kiyan. Pwede to. Wala na ba ya pata man de? Sadi. Oh, di. Tarik ke tarik so tinjo. Dala lagi. Betul mo maganda kaya lagi paling nula direct na. Kebol balik pada selamat jalan terus. Kenapa kita jemput ini? Pingsan. Ya, Kita berdoa dan doa ini adalah doa terakhir. Jadi oke, lobi langsung saja kasih masuk di kuburan di Petani. Bapa di surga, hari ini dalam peristirahatan terakhir Ibu Lydia kita menggenapi segala janji Tuhan dan firman Tuhan bahwa manusia berasal dari debu tanah akan kembali ke debu. Dan hari ini Tuhan, Ibu ini akan beristirahat di kuburan, menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua menjemput dia membawa ke surga. Sekali lagi kami mohon hiburkan kami semua keluarga agar kami mengikhlaskan keperluan daripada Ibu kekasih. Ibu Lydia Pakita, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan berada di peristirahatan terakhir di muka bumi sambil engkau menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua akan membawa ke surga. Kami berangkatkan Ibu Lydia Pakita ini mulai dari pelataran duka ke pekuburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan. Kami lagu le.
palay. Satu teruk ko. Ya terus ko. Iyo, satu. Ya, informasi buat keluarga bunga yang ada di kolong rumah boleh dibawa cucu-cucu juga. Terus saya belok kiri. Ikaw na ba Doki? Dapat karon Doki. Rondo kulay na lang. Thank you. Tayo kilin bakwa, din kang bakwa. Marante mo sini so. Oy ako oy mi ba tayo oy ba oy. Betul-betul tahu bawa. Maras kilo Doki. Iya ba ko mi oy. Uy, kaget ka. Guys, tukaran guys. Ay bangki aku Kita mau pergi dulu di kuburan. Kita di kuburan. Tidak ada Kak Marcelina di situ menonton. No Marcelina. Marcelina Gadi. Sekali itu belajar itu bro. Halo, Ampit. Halo. Aduh, masih mau tempet celah. Ini pembakaran Di share kalori. rumah aku Ada Ji, oke ada. mantap gila. Soalnya kita akan mendaki gunung ini. Gunung Sinai. Orang Bali. Nah, ambil lalu Pak itu di puncak gunung di atas. Di puncak gunung. Tanda itu sen. Oh, dikeluarkan. Berani tahu. Pasnya. Kurang suara. Oh, Yerusalem. Oh, Yerusalem. Ikaw apa saya sudah. Ya kata tole. Gigi dua lan. Bata mi bisa ana. Tole gigi dua. Oke, Ampit. Oke. Ada tercek. Oke.
Tigaan. Okay, stand depan. Naik kapal. Ngayon mo may pinakakang ko. Ay biyeng Palaki doon na. Marake bunga bunga duluan Doon ka muna, Tio. Bunga. Doon lagi, padaan lagi. Jamitan natin bisa ngomong marang ke. Ini dulu ya itu. Yo, bay dulu Pak Lukas. Ya, berang. Ya. Ulangi ba? Nah, mari ke buntu Kita mau naik ke gunung apa di atas ini? Gunung Sinai kah? Gunung apa kah? Di atas puncak gunung. Siapkan dirimu, bangunlah segera. Ayo pandang ke atas. Ayo make kamar. Oh, di pemenu. Oh. Potong ya, itu pengalaman. Minana toko Amerika itu yang pizza. Minana toko Minana toko Amerika musik iyo. toko kimenay. Ako tiro ba kami toko kimenay. Di baroko meras anong ta? Penawa. Penawan ta. Rinti. Mana Liodra? Wih, Liodra. Bambina perkirek ya. Sabi. Ito to pisan ko mga lantana. Hindi standard. Sino sudah peta? Sebentar. Ada ikan minum bro kita kena.
Sumbay. Masyado ba masyado galing. Sabi, lamro ka siya mite. Ang gato siya mite. Hindi wala ba yung ito. Iba yan mo. Marang-marang ko ditiro marahan ko na. Sumbay pa. Dali marang-marang yo. Sumbay lang nga to ah. Sumbay. O tarunyo ba tama? Ata rin soro talan na lo, lay paduro ro to. Hira moralan. Talo lang te. Oh, sorong minta dua rap ko. Ah, bisa mo. Bisa ba mo? Geser na. Di po pingse. Naro po kan na din soro mo raro. Ah, di poyo ba nga Miranda na kita dolo. Ano siya lala. Ya to le para ko na ano poyo nga Miranda na ko dolo para Era kita udah matang, pusa ikilan. bisa bisa dolo. Supaya na ano. So mabila-bila ko lisor gede. Kita na sa mga ano ano ni. Ano batasi tama le? Iya sama. Oh, tali sa minayong to. Guru ka tuan tanggaan to iwan ano. Ano nanti pa pick niya macho. Kamera. Nada. Di paliliro ko ba? Terang tahun saya. Tini to ba? Usang lu ke job. Usang ki. Ay no mayanta yung ki budak ki. Tumbayo ang pit. Balas tudo kan kisiya. Panas guys. Jalan siya sayo. Mati siya mo le. Iyo, mati siya. Mati siya na ba? Ikaw mati. Nok ba? Iya, susunod kami pala siya na ko. Almarhum patendeta itu guys. Pendeta. Parang bang mo. Siyempre, kami ron na motoron dito. Yo. Mbaya na, pumilon na mo. Ano na sila sa siya, kung pasyo kay Lako. Ini pawangnya guys. Yan na try ko, pastor ako namin naman. Ini pawangnya, pawang. Pauli jur kunci kan? Iya. Ano rin naman ito? Oh, yang pegang kunci. Iya. Mati asin, ah. Mati asin. Mati asin lang. Lupa walaupun dalam Sementara mati AC-nya guys. Di lampu. mati lampu di sini. Iya. Kan, cuma ditutup kayak Jadi ini kuburan dulu kuburan liang batu, tapi sekarang sudah di Pintunya sudah direnovasi guys. Ya. Jadi ini kuburan tua. Kurang lebih sudah 100 tahun. Jadi jenazah yang dimakamkan di sini sudah sekitar hampir 100 orang. Ya. Tapi kata dia dingko kalando-lando siya na ano ko may. Baru terkeras sih gimana? Nalaman naman mati. Tayo minno kailan to mibiti kakagura di kon dito. Ya to cucu membela malah tidak. Na di dolo to kita tadi. Biasa ano ko tadi bisa. kita buktian. Martalo. Ada di anu seperti Yan ang bisa biasa kapasi ko kami. Ano ba to pamalan to di pajanjera ay pasira pa. Nama mela jarana tu masagay na tama bisa. Paano mo kumaya? Yung utang pira. Geser ano tama na sutta. Tapos yung utang mo kampa. Senta mo kami. Ayun, natin bato mo kampanya.
Ya. Kamu kampung itu. Kami roti di sini serba. Apa nih yang kamu? Yang kepada. Kalau kita kami dalam orang kan cuma apa? Iya. Mana nanti kan ya? Panas tuh. Ada dokumen dong. Ada tuh dulu. Geser mana dulu tuh? Sibuk ke dong. Yang sudah lama akan diturunkan ke basement. Jadi ini antrian guys. Yang baru di posisi sebelah kiri, yang lama dikasih turun dalam goa. Jadi mau diturunkan ke Tahan nih. Harus dia bikin DTE. Pandai si pula. Nih tulang tuh yung. Ngayong may pantada yun. Dami le, dami tarik turun nih. Como. Yo. Kasih mati ya. Pak turun mati. Angkay. Ya. Pas turun dulu yo. Kasi tanong kami do. Wala susi mo kaya. Turun dulu. Hey. Baik, ini nalian ke arah bibir. Semua ini dulu. Satu, dua, tiga. Berapa? Yo. Berapa seri-seri teh? Nanti mau. Ah, nih jom. Dia bisa lebih ni. Dulu saya lebih kita apa? Kita pakai itu. Mai. Yo. Hei. Dia tentu patung. Apa nanti pada lo? Ulun na. Dapat tempat kau api mayo. Parin dolo. Parin. Putay taulun na may dolo. Pari PP dulu. Ya, patar mi dalo to, na fotor dalo TND. Mami dalo. Awas. Dapat. Oh, Pamalan ako kumsto. Ya, oh. Lagi. Tata kita kiri. Harap kumain natin. Toro lo. Ay mandapi mo na lang. Oh. Okay. Nano ko mo burok ko. Pari may. Dapat mo lo. Pari le. Wala ko to na ba abi to pari niyo. Sabi ko. Ano ko sa dua mo yung? Ano na pala ko yung? Betul na ni. Ito. Naman. Onde. Pari ni sama ya. Mana tu? Ya siya labo yun. Lo Tokyo. Ito bunga na. Ang tanya ito na lang. Kung ano yun ito. Betul mana tu na para dito pa. Hindi nire magke. Nire magke. Oh. No, na para. Dia tu kambala mo. Lete de na dua matere. Dua dia tidak dalam teh. Pari inyo mo. Lete de dua matere. Dua matere na. Mana? Ono pakai tadi dong. Yung mga teh. Yung murian ko kain na hindi tahu. Tayo mo ya. Oye, vamos a meter ahí. Oye, ya te
Mana apa tuh?